Mang James. Ayo kacang Mang James. Meuni gurih. Nya gimana Mang James menang kacang kieu? Aing mah kreatif sebelum. Yang bawa kerja di kebun sebelum. Kaos mana? Mus-mus mau di pasar. Mus-mus mau di pasar. Kudu kreatif saya sebelum. Asa anu kurang Mang James. Maksud lo? Ieu teh kurang kopi Mang James. Nya mun bisa mah kali-kali Mang nginyokeun atuh ka budak ngora. Itu. Asia. Nyuta ke kolot. Goblok. Udah tuh. Aing di kopi nak. Nawar bisa sebelum mah. Yang dipanjukan kopi segala kuan. Geus aja. Kalau enggak poe gitu. Kurang tambahan lah. Ini parah. Tenang, tenang.